Welcome to Kersomer River District of Meghalaya. Mata kasi ngale iyo po Kersomer kati kasi first time te impuslam syuk untuk lidor na gini chan mo. Te kani ka chan yu khangdor dekhar arspa te lada wador tarai pas tu yo hi. Te kambes pelat na chan nyen pej te kuih ke patun. Pej patun kuih. Oh kambes te bayang mo. Tapik ni bayang langkap na. Oh, upun bang ong arsan peu te wador arspa tarai yo hi. Te pej ke jing bes kedi brandat. Tingnan sekmat. Kat batangnya sekmat ke jing kring jing sekmat ke jan ke bubun. Opet ni guys, hi guys. Keneru turn your dream, be dream. Tepek kini gi sabdiru kelang ke bes kadar kelang sepas peu fake kum judunare betul apa kadar. Tepek jing bes kiti gi brandat ki bawah hatam. Pek kerkom lang ke jing bes pek. Kini pat kelang sepat tangkap pek betul apa kadar. Tepelak mencuci kelang ke bes. Pek ini patun kenteru kelang ke bes do ketaf sepat tangkap fake. Dia try ulang beleran itu kata-kata ini. Ni jimbes ni buat pet kini belau dan sebelah dengan tit ni kini fi bukan bes pelat. Pet tu buat kadar tang sepat tengka dan sebelah tit dar la teli. Pet kini harus sepat tengka kita gi belau ten nya sekmat. Buat kini kita gi benyan sampai tengka ke bela ban stop iki kon. Sispan ka fix price lah dan semlangan pentit tu gini jat petlun ngam ngaisi ba phong gitu jeans ke kan tit jangan page jing best page sticker bajawat page te mentang nyan sakmat saprang mon page yang gi jan bisnis pak santel kador dengan page ani jing best ni page kita sempul yang yang segui sispa fix price kita petlun kot ten tang jap sikmat ban pej yang yagi shit gilong kumbenyan ngador spa nata la thapa pandai isi ru la thapa te pej la pej na pej yang tu benyan ni jimpes spring na te pio kemini jap benyan te phong from time persit ka jimpes teng nyen sikmat ban pej yang ki kebetulan dengan gayo te pej yang ni lun ke bai just pas fit price film pek kita gi tersut tepek kini benyan gilang kumgisit ki popes telah tonton gituin te film pentit mapek gilang kecil lah tonton pentuin ngate kalau pentit kemini jajan temen tapat ni poi bang syakawi ketukan kalau ketukan ke popes pa pentit iki kiar tapi tak bentuk tu filak benpung dengan nerf jangi kedor kaleng sanpu tengka bat kini ro nyepu tengka lah tempat ter kita tunai terai wow mentang lepoi yang ketukan di jimbam kaleng ke jimbam ke bala ikring baik mat jingi te nyim perslam syuk entit ni jimbam banyak benpam mentah mo pe je parlo tinggal lutit lem no mentah jinga bangannya benpam ah tetum tanginya seprang bandit keli gitigi casma ki bebes ba ki bala kering improve. Haha, lagi face to face. Pej ketika bayang lagi kejeng bes lah tapong abayang lah Jacob dur tek tak lapang nanti sedang. Dengan keli ni gipek pisah kenang banyak bentep pisah namar pa ngigi betul pisah tu iya pendet kami mana. Wow, ukai dengan ansem pelat limo pej ani lapis pelat lah kok cisma pelat tarai. Nang tanginnya sekemat pelat keli gini kunhan. Begini kunhan ke kandor aspa sampai sijur telah dawator terayo aspa ayu dengan pen EP kilang di biasik deh bis train dengan pen isip api sutui pej bah pej kilang di bebas kemat dengan rek mat EP kilang gam ngam tibra dengan kering kemat bah ngan satiti gawe kepo desa kelipat ni siar ngam kelir ni siar ngam mar dan bun siar yang dengan nekahan gawe keteng senar ki ong hadu arjar gawe he plat kadar mo. Wow, sneak bo best page ani like kan ben taruh. Tim perslam syuk kan page sagi paro ani ki paro regi bo best aspas mesti jujur yong. Tel ada water aspa terayo hi.
ki paror ke bes kita gi kun pej ke jing bes kali dari paroh yang ngasnu penat pej dan paroh yang ngasem biru ngas penat ni sim hangat kejimbang dah poe kejakan di bluetooth di wafar langsung thui kejimbang di bestu bi la tembe tung tentang pej selar ngam clear namar kam je selar yang la ton pagla pej itu bestu ru ha saya sempat poe sakmat pas perang ni pi ke way ke dukan cups new ke teng barber shop pej itu dukan cups new untuk sumpang sesin ni poe pang saka jaka batita namar kecing sit palat es krim duk nelawat sit la palat hat banyak macam ni tidak tingin poin isya bukut jangan story saya kentuk part akan next video